بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله أكولنا أي ملاكي لك سبحان لا بدر كره elipit loka subani jesak ay puch karrengesho mameje nabi wako Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Lolo ilosioni ay shaunu e dhikre dopet e pone lebe torona ay malo kasban tipuruch araibonat ebong ilosioni ay shaunu nguno tomani hadithi ne buntane je sahaba le nyartay abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلايا كي الله كسبحانه اي بوش كرنيشو كي الله جسا كي نسمى كي اتماربي من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 100 مرة بإدستغانا نكيري لما يلو كسبان لتماري أكيرتنا سبحان الله بحمده نبي ولا ركوب ka nepe musu na kwap ara ibonati tipuruch kede ebong etungane le temari le shomi le mailo kasban iponelo atemarbe subhanallah bihamdihi 100 marra rwani kwatat etungane le temari kwene rwani kwatata lam ya'ti ahadun yawm alqiyamati bi afdal mimma jaa bi bema medis tungane le buni keda ibada le polo ay telekari tenesi yani akiro tongin era ibada le polo noi era ay jana kinet ne polo noi era ibada le polo noi so itunga nete mara akiro tongin angoli tipuruch subhanallah wa bihamdihi ruani kwatat kobong subhanallah wa bihamdihi angoli bong ruani kwatat lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdal mimma jahabi amma medis tungan le buna jawtu kede thawabu kana ta lokon ijongin eni imailo kasubani itosoma kirotongin subhanallah wa bihamdihi illa idi marai man qala mithla ma qala aw zada idi marai ngini ene bunines da malo kasban ei ponengo pongoni to soma itakira to ngini subhanallah wa bihamdi aw zada au ngini ene buni aya takin atema ay malo kasban arabona rwani kwatare subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi rwani kwatare arabona rwani lukumit ngini de buni ay lanyanes otomana haditha che ne buntane je sahaba ngopo le nyata Abdurrahman bin Sakhrin الدوسي أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلايا كاكي الله كسبانا أي بوش كرنيشو كي الله جسكي نسمى مكاتي مربي من قال بدستغانا كيري تماري أرى دستغانا لما إلو كسباني تسمى كيرتنا تماربي سبحان الله وبحمده 100 مرة رواني كواتات حطت خطاياه وفي رواية غفرت له الذنوب بتونغان لete mare abole mailo kasbani itosma kirotongini subhanallah bihamdihi ruani kwatat غفرت له الذنوب ibulo kasban aitima adia kanaretake ibulo kasban aitima adia kanaretake wa in kanat mithla zabadil bahar araide puakadia kanaretake usite bale ekuetete kangolol yeni ya angolol e jaskeda i waves so i waves ngunu e yauni waves ngunu nyona ekuetete le polonoi so araidi puaka kondia kanarta alde parite ekuetete ngon ara bato osite bale ekuetete ngon e bunlo kasban ai timi kai shono adia kanarta kon itungana ningine yauni emne mailo kasbane itosomai dhikrilo atemarwe subhanallah wa bihamdi tosoma je koni tasbih ne pidauna je salatu subuhi nen koni swalala ataprucho nen adam mujile pi giondo jani na malo kasbane pe wala rakwap subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhan ruani kwatat au zada au kazidisha ani adi oka yata kite bodoja atemari ruani kwatare ruani kwa taunirwan kwa taka
ararwa nilukumiti so otomana haditha che ebala enabi ayaki Allah subhanahu wa ta'ala atamarebe inna ahabba al-kalami ila Allah subhanallah bihamdi be akironwe mina loka subani noi era kirotongin subhanallah bihamdi yani ne maya jolo kasubane itosumaite ja kirotongin otemari subhanallah bihamdi emina la suban noi e pupila subana ajijimu ne maya jo itosomaijo akirotongin subhanallah bihamdi ahabba al-kalami ila Allah era kirotne jijimik le mina la suban adepar otomana haditha che nebunta neje sahaba abi hurairata عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلا صحابة عن ببلايا كي الله سبحانه هاي بوش كرنيشو كي الله سبحانه وتعالى جسا كنو ما كاتي مربي كلمتان بإجاسة كيرواري balena bibe ejasa kirware khafifatan we benene noi nwe pataka ala lisana ali munoto mana ngajeb but lakin thaqilatan fil mizan elangira kironguni bwa kina mizani ay pima erasun welangiri noi habibatani ila arrahman derasa kiron we mina lo asubane mina lo la suban lo epola ashanut lo ashanut akirongun nesbani bo subhanallah bihamdi subhanallah alazim nesakirongun abongo kibere bonga hadithna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibalaya kya Allah subhanahu puch karngesho kya Allah jesakino smaki ate marbe kalimatani khafifatan ala lisan be ejasakirware khafifatan we benene ne limna jo benene no ala lisan otomona ngaje pekone thaqilatan fil mizan konyo langiri no ibwa kino to mana mizani ipima ya para na washa yom alqiyama ni ipima era kirongu ne thawabu ngoni eponli maitor yolaso thaqila tane erasa kirongu we langiri no e ya unite thawabu le polo no mama kon ijo itungana ngine ne mailo kasbani tosma akirongu habibatani ila rahman do emina lo kasbana kirongu noi arimma ijo lo kasbani ari yauneja dhikri itosomaite ja kirongu emina lo kasbana kirongun habibatani ila rahman akirongun kesate marbe subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ujas yokide kon tasbi o yaw berejo ma berejo lo kasbana ngoli tapruch paka ja pupuna wuni ajiji mo tawkon ajiji ma o koto paka kuana koni kire usbujo subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ne yata kina jo ne idolio jo bali dolo ja kwataka ni kwen ipupuni ya jijimwa otaukun ipupuni jo shauq la imalo kasubane lo subhanallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah otama kiberejo ay malo kasubane to sumaito ja kiroro ngine rangina kalimatu tawhid ra kiro ne langirino jen yake apollo na kiro rangina temarbe subhanallah ebe awuta eyongo ne itemara jibe subhanallah awuta eyongo ay detarite lo kasubani awuta eyongo ay talalo kasubani ebe rainyesi lo agayon rainyesi lo kalaunan rainyesi lo angusi bibi idoda lo mami ijulu julaun leisa kamithlihi shay'un lo kasuban mamerasi lo iperu ya ituputu keda idisi borekere erai lo kasuban legi lara erai lo kasuban subhanallah la ngusi bibil la gayon subhanallah bihamdihi subhanallah alazim so auta ong ay detarite lo kasuban auta ong ay talalo kasubani doda auta ay turite nyesi keda ituration we jokuka nuda ibecho kina keda anesi ay ituration we jijimi nwe rasi nuke bon numamude putosi keda ay ituration achiengono ay ituration alo kasubani rasi nwe belaran nwe getara mami pera ituputo ay ituration ke alo kasubani keda aituration no isubanake
laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Loka subane mam e puto sikeda idis borekere mamuji perai tu putu ne sikeda idis borekere wa huwa as-sami' konye raine loka subane lode pupi al-basir loda itei ai pupu ke loka subane mamerai kana ti pupioni oni pupi etosomaita aki oni pupi etosomaite instrument sarai bonate simu ariko roja no makini tunga ene rakini kedi tunga ne ene jai Kampala ene jai Dubai ene jai America bedi jai tosoma simu ara bedi jai tosoma ichebore wasail internet kwenye lo kasubani akei pupu mamitosomai aki mamitosomai arai bonati mamitosomai nyona instrument edis instrument kere wa huwa sami albasir tena rai lo kasubani lodi tei ai te alo kasubani mamerai kana ti teyoni be rai oni lui teye tosomaete akongu na ade jasi keda people le jasi keda le jasi keda nyuni bore ngine ni lungu rako ngine ni teyojo mamlo kasubani rai kanet kaoni ai te alo kasubani rai ne gelara mame puto si kanati aite oko lokasubani iteine ikesubana kiere otomana kopi no kiere isubana ngudwe jasi tomana akuju isubana ngudwe jasi akuje jasa kanyare akuju ya akuju na sodit nae na yaret na wun paka na akuju na kanyetare itelo kasubani subana ngunu kere da kwapuna eja kwap itelo kasubani borudwe jasa akwapuna kiere arabota kopi na kanyare وفي رواية وفي قول الله تعالى في القرآن ومن الأرض مثلهن akwopini derasa kanyare so itilo kasubani isubana ngundwe jasi akwopino kiere keda isubana ngundwe jasi akuju kiere so aite aloka subani raine gelara ai pupa aloka subani raine gelara laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir siris ituputu loka subani kedi disbore kere so nesi iya unonone dhikri ngoni ai topolorite kai detarite kai talalo kasuban berelo kasuban la gayon lode gielara loda ngusi bibi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim so echora kinit o nikiraje uno sikede dhikri ngoni ay malo kasuban angoli tipuruch angoli tibong ni maya jolo kasuban itosoma ja akiro tongini idumuni je ethawabu le polonoi lo itekoro lo de bunlo kasuban ibu ekino tomana mizani koni hasanati ibuni ja aje utukide thawabu le polonoi lo de pedore ay tolomari jo otogo la launani jannatul firdausul a'la etogola launan etogola ngosbibi etogola jijim etogolo ailele subhanallah so makota itojari kanwangun جعلنا الله من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه